Tuš slušalica s presitnim mlazom može vam ozbiljno pokvariti komfor tople vode. Na terenu često vidimo taj problem. Protok zna pasti na svega 1 litru, kao što vidite ovdje, a to je daleko premalo. Tada voda dolazi u toplim i hladnim valovima, bojler se može nepotrebno pregrijavati, a uzrok često uopće nije bojler, nego zaštopana ili jednostavno loše odabrana tuš slušalica. Mi preporučujemo slušalice s gumenim pipcima na otvorima. Kada se na njima nakupi kamenac, dovoljno ih je nekoliko puta proći prstom i mlaz se ponovno oslobodi. Kod kupnje nemojte gledati samo dizajn. Pitajte trgovca za slušalicu koja daje dobar i dovoljno jak protok vode. Kada je protok optimalan, bojler radi stabilnije, temperatura vode manje oscilira, a tuširanje je ugodnije. Ako vam se pod tušem voda stalno mijenja iz tople u hladnu, prije nego posumnjate na kvar bojlera, provjerite tuš slušalicu te koliko vode kroz nju stvarno prolazi. Jednostavan test možete napraviti i sami. Skinite tuš slušalicu i pustite vodu direktno kroz crijevo. Ako je tada mlaz puno jači, vrlo vjerojatno ste pronašli problem. Slušalicu povremeno očistite od kamenca jer i dobra slušalica s vremenom može izgubiti protok.